السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أشفى الأنبياء السلام عليك سلام
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد بلغ في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المكرم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما له بدر وغاب غيها. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد مارح نصر بالنصر قد هاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما شارت الإسوبة نسب الساعة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وكل من للحبيب ينسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان عدناك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصاءب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على البرايا جاه وأرحب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أقرأ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الروى من جاء وأسوب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما طير يمن ظن فأقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط بالوجود وعظمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعد مسانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في الأقدار الكسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا الأبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وعجل هذا آله المن وصحبه. الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا فضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بامتثال فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه وسلم. الحمد الذي لا تنحشر أفراره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام والأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قدر على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حطته العيون فيما اجتدته بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه. ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجو عن وصف اللسان ويحال في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحمدا لرب خصنا بمحمد صلوا عليه وأخرجنا من ظلمة ونياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير البشائر وطهرنا من رجز كفر وخبثه وشرك وذلم واقتحام الكبائر أتى بكتاب الله يدعو داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المشرف أمين المكرم من وحي الإله
نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سار ليلا سار ليلا فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المحتر حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا مختار فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب دهون إسراك هذا السراج والعيون متسوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل ذابة لقريش نطقت بفسه العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تنفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والدهور صلى الله عليه فترى الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
لله رب العالمين. الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا ضاحك الغر المهجلين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين يا شفيع المقنتين يوم الدين. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. سيد الرسل هدينا هيا بغارا إلينا العاد. يا همة سادة الأقطاب معادنا صدق والسر. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. سيدنا النبي 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 سيدنا النبي. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. سيدنا النبي 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 سيدنا النبي
habibin nabi. Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang rindu Rasulullah. Hadirilah majelis sholawat Nurul Jadid, hadirilah majelis sholawat Nurul Jadid. Sidi Muhammad amin qalbi habibin nabi. Sidana nabi, 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 sidana nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani habibin nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani habibin nabi. Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang rindu Rasulullah. Hadirilah majelis sholawat Nurul Jadid, hadirilah majelis sholawat Nurul Jadid. Sidi Muhammad amin qalbi habibin nabi. Sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi. Allah Allah. Sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi. Ya Rasulullah. Sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani habibin nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani habibin nabi. Allahumma salli wa sallim ashraf as-salati wa taslim على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب وروت هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب. صلى الله عليه. الجود الإلهي على للوجود تثج والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور. نورا فاق كل نور صلى الله عليه. فدى الحق
يحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقع عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرا بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه محمد. اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون بهجة بوجود حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدى. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. صل عليه. مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء. الله الله مع الفخر
اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. Halo. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadinil qail man sanna sunnatan hasanah fa'amila biha man ba'dahu kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha min ghairi ayyan kusah min ujurihim syai'un. Al-hadis. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Al-mukarramin wal muhtaramin sahibil fadilah wal a'izzah para habaib yang saya hormati, saya cintai, para alim ulama, hum surudud dunya wa masabihul akhirah, yang saya wajib mentaati dan saya wajib menghormati. Hadirin nakhussu bidzikri para masyayikh Darul Ulum, antara lain yang mulia Kiai Nur Fuad Ma'ruf, yang mulia Kiai Muiz Ma'ruf, yang mulia Kiai Gus Said Ma'ruf, segenap para asatid di MDO yang saya hormati, saya cintai, segenap para panitia yang saya muliakan. Bil iktifa wal ikhtisar, abdina selaku taksimul awqat. Yang pertama tawassul dan Fatihah. Acara yang kedua pembacaan Maulid Habsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, keduanya sudah ampun elebatin. Yang ketiga kalimatut tasyakur, sekedar pembacaan manaqib almarhum al-maufurlah Kiai Haji Ma'ruf Abdissalam oleh yang mulia nanti Kiai Agus Said Ma'ruf. Yang keempat, acara Mau'izatil Hasanah akan dibawakan oleh yang mulia Al-Mukarram Kiai Agus Karim Ahmad bin Abdul Karim Padar Kelik. Yang kelima, pembacaan Yasin akan dibawa oleh nanti Mas Hasin, dilanjutkan Mas Hasin Abdul Hamid Abdullah, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Al-Mulia Al-Mukarram Kiai Muntasar Hasim Sidogiri. Doa penutup Kiai Muhammad Sidogiri. Itulah susunan acara pada malam hari ini. Maka sebelum kita memasuki acara demi acara, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala niyah kulli salih lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang ketiga tasakkur dan sekedar manaqib almarhum al-maghfurlah Kiai Ma'ruf Abdissalam akan disampaikan oleh yang mulia Kiai Agus Said Ma'ruf. Kepada beliau dihaturkan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم صلى وسلم الله على سيدنا محمد الحسن الجميل المالح الصالح الفاسح خير خلقه أما بعد Hadratil Mukarram Masyayikhina al-kiram, para alim, para ulama, wabil khusus deka para habaib. Alhamdulillah semangken kalau sareng panjenengan kerabuan para rama guru di antara epon Al-Mukarram ke Haji Muntasar Hashim dari Sidogiri, ke Haji Kiai Mahrus Fadlan dari Grogolan sing awali kila ba'dal maghrib ampun sebab kesusu badi antara kamaturah. Tak lupa deka para habaib, Habib Talib, ber Habib Soleh, Habib Yusuf, deka Romo Ye Hamid Pajaran, Kiai Nawawi, Kiai Mas Ahmad Hasir, Kiai Muhyiddin bin Agus Haji Abdul Karim Ahmad dari Pajar Keling. Saya lastar nikah fa insyaallah bekal rabuah karena ki purulan telepon pada tampung dejah nyasar sempat kelopai jaipon kayak jemput pon sareng kancah kasah rabu. Alhamdulillah malam mangken kaula sareng panjenengan saged bisa apol kompol sobung tujuan boleh kecuali ngarep ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan fa insyaallah bubaran dari majelis kak dintoh kecuali seporas tejah dosa-dosa sareng Allah Subhanahu wa taala. Petekas tejah hajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Dekkah para khususnya dekkah para panitia, dekkah para asatid, pengurus panitia setuju, pejabat sipil, deka alumni, simpatisan, masyarakat sekitar yang ikut serta mensukseskan acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sang haul Syekh Haji Ma'ruf Salam kadintoh kula pribadi mewakili keluarga Bani Ma'ruf Abdul Salam matur sekelangkong sebanyak abdina tak bisa abales apa-apa kecuali bisa cebu jazakumullah khairan katsira. Bendakah para jamaah khol saya hadir saya nyempataki bektonah panjenengan hadir dekah majlis ka dintoh kunana perloh maca yasin tahlil bersama atua aki deka arwah abina Syekh Haji Ma'ruf matur sekelangkong saya banyak abdin tak bisa balas apa-apa kecuali bisa atua aki muka-muka sarap setua balas kelaban balasan saya amin ya rabbal alamin. Kula sekonek tero nyebuta biografina aba kaula ke Haji Ma'ruf bin Abdul Salam. Ke Haji Ma'ruf Abdul Salam kadito pada masa kecilnya sama dengan anaknya orang-orang sebiasa. Pada bianan orang ki ngaji, ki entar kelangker, ki monduk ngaji nyari ilmu. Malah ke Haji Ma'ruf nikah pondukah lebih dari situng, malah lebih dari 2. Ketika ada orang ada bu cenyak benyak nyari guru, cenyak benyak nyari ponduk, cukup situng ponduk. Mon kula punten, kula ngereng aba kaula, aba kula ini ke ponduk ke benyak, pesantren ini ke benyak. Tak lopot aba kaula nika ponduk ke Bedepeto. Aba kaula kelahiran tahun 1922. Wafat tahun 1987. Aba kaula kak itu. Beliau dalam masa pendidikannya pertama aba kaula kak itu ke Haji Ma'ruf nikah monduk mesantren badane compoan paman tibi asmana Kiai Kedang Sari menabi nyama aslinya Ki Haji Umar julukna
Mbah Kedangsari Probolinggo. Jadi abah neka Ki Haji Ma'ruf neka mondok pada Probolinggo 6 bulan. Terus saya nomor 2 pindah Ki Haji Ma'ruf neka dari Probolinggo pindah mondok ke Taman Sari. Waktu itu Pondok Pesantren Nurul Qadim Taman Sari pengasuh Syekh Ki Haji Hafid. Teti tepan Ki Hafid Taman Sari abana Ki Rasyad, abana Ki Nuruddin, abana Ki Dhofir. Tepan neka abah kula mondok dari Probolinggo 6 bulan pindah ke Taman Sari. Neka abi tepak bulan pada Taman Sari. Setelah di Taman Sari Ki Haji Ma'ruf neka pindah dekah Keramat, Pondok Pesantren Keramat. Paling abid Ki Ma'ruf neka mondok pada Keramat. Mangsanah 3 tahun pada Keramat. Waktu itu Pondok Pesantren Keramat diasuh oleh Hadratus Syekh Ki Haji Abdul Karim Thayyib, Ki Abdul Karim Sepo, abanah Romo Ki As'ad, abanah Romo Ki Thayyib, Romo Ki Ahmad Pacar Geling, abanah Romo Ki Munif. Jadi abah nikah dari Taman Sari pindah ke Keramat selama 3 tahun. Paling abid abah nikah mondok pada Keramat selama 3 tahun. Setelah dari Keramat abah nikah pindah boleh mondok ke Siwalan Panji. Waktu itu Pondok Singosari Malang Siwalan Panji diasuh oleh Hadratus Syekh Ki Haji Fakih mantoepon Mbah Buyut Thohir, Mbah Thohir wali Singosari. Beliau di Siwalan Panji mondok 2 tahun. Keramat 3 tahun, pindah de Panji 2 tahun. Setelah nikah dari Panji pindah de Peterongan, Jombang, ke Romli. Pengasuh ke Haji Romli, pengasuh beliau pengarang Istighosah Nahdlatul Ulama Baromli, mursyid Torekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, Peterongan, Jombang. Beliau mondok pada Jombang 4 bulan. Ki Ma'ruf nikah mondok pada Jombang 4 bulan. Terus setelah nikah pindah boleh dak Pondok Gondang Sukomangu, Pondok nomor 6. Gondang Sukomangu nikah tak lopot daerah Bengel. Tepak nikah pengasuna Kiai Haji Muhdor. Beliau mondok pada Gondang selama 2 bulan. Nomor beto abah terakhir nikah nomor beto abah nikah mondok dak Singosari Malang. Gelak saya nomor 4 Siwalan Panji ini ke bener Singosari. Siwalan Panji ini ke Sidoarjo kalau pai gula. Tadi saya nomor 4 mondok dek ke Fakih Hashim. Beliau pengasuh Pondok Siwalan Panji Sidoarjo. Saya nomor 4. Saya terakhir saya nomor petok Ki Ma'ruf nikah mondok dek Singosari Malang, Singosari Bungkuk. Waktu itu pengasuhnya Kiai Maksum Mantonah Buyut Mbah Thohir wali Singosari. Beliau mondok pada Singosari Bungkuk selama 2 tahun. Nikah pondok Ki Ma'ruf saya terakhir nikah pada daerah Singosari Bungkuk selama 2 tahun. Alhamdulillah termasuk abdinah sekeluarga Ki Ma'ruf gaduhan potrah. Di antaranya potrah nikah nomor situng bine ning Mas Fufa semangkin Paleman pada Probolinggo. Saya nomor 2 niki Ki Haji Nurfat Ma'ruf saya semangkin pada Tampung Barat. Saya nomor 3 Ki Kak Dintoh ning Badria Paleman pada Wonorjo. Saya nomor 4 gaduhan potrah Ki Haji Aminuddin Ma'ruf saya ampun meninggal umur. Saya mangkin pada tempat Kak Dintoh di pengasuh. Dan sekarang diteruskan putranya saya Mama Sekal. Terus Lastar Ki Amin Ki Thohir. Yai Thohir nikah poten Ki Ma'ruf saya dari ibu Kanigoro. Nah, jadi abah nikah pernah gaduhan raji Kanigoro gaduhan poter situng asmanah Ki Thohir. Setelah itu abah gaduhan poter pole sareng raji senek Tampung Dejeh. Nyai Isa tapi wafat di bayi asmanah Gus Mukhbir. Lestari nikah gaduhan potrah kakak kula Gus Muiz. Lestari nikah abdinah Muhammad Syekh Ma'ruf.
Abdina sekeluarga nyoon ke panjenengan sedaya, ngemes ke panjenengan sedaya saya hadir malam Kak Dinto nyoon dua. Moga-moga keluarga putra putrinya Ki Haji Ma'ruf paringih kekuatan zahiran wa batinan. Paringin keistiqomaan ben paringin rukun sregep untuk memperjuangkan agama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situng cerita Ki Ma'ruf nika dimen terkenal dengan waskitonya. Jadi Ki Ma'ruf nika dulu waktu masih menjadi pengasuh Ki Gesang Akiba dan Ki Ma'ruf nika pun terkenal waskito. Waskito nika bahasa Jawa, mun bahasa Madura Bi Gusti Allah niki paringe oning sebelum terjadi. Bisa mengetahui dekah sesuatu yang belum terjadi. Nika diantar mungkin gara-gara keistiqomaannya Ki Haji Ma'ruf dalam masalah ibadah dekah Gusti Allah, akhirnya Gusti Allah paringe kelebihan. Dulu pernah ada ustadz tampung Kak Dinto asmana Ustadz Abdurrahman. Makin Ustadz Abdurrahman ini Ki Odi. Saksen Ki ibadah. Panjenengan lauk pertaja, panjenengan kareatannya ke Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman ini dulu waktu nyaran, tepak nyaran Ustadz Abdurrahman ini sarang abah ini lek tebak, lek sebut dek ke Ustadz Abdurrahman, memanggil ke abah ini kecepon duh, baan sebudian bekalan dia kompoi sayyid lah. Ya Ma'ruf nih Ustadz Abdurrahman ki nyaran ki dorongan di anak kabit nyaran ki Ma'ruf nih kalau nyebut duh baan sebudian bekalan dia kompoi sayyid. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata Subhanallah terbukti puluhan tahun sebelumnya yang udah diprediksi sareng Ki Haji Ma'ruf saya sebut lagi ke Ustadz Abdurrahman terbukti dan sekarang Ustadz Abdurrahman kedon kompoi sayyid. Saya semakin kedon mantoh Habib Zainal Abidin Al-Habsyi makin kompoi Habib Zainal Al-Habsyi. Ini pat ki dorong ki nyaran ki dorong kedon potra. Ini kalau sebut sareng Ki Haji Ma'ruf baan sebudan bekalan dia kompoi sayyid. Nah, ini diantara cerita dari Ki Haji Ma'ruf. Moga-moga kula sareng panjenengan oleh barokah Ki Haji Ma'ruf. Amin. Sehingga kula sareng panjenengan yako santrena dunya bani akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kula pribadi mewakili keluarga Bani Ma'ruf sedaya dekkah panitia, dekkah alumni, dekkah asatid, ban peseraah yang ikut mendukung kesuksesan khol Kak Dinto abdinah mewakili keluarga matur sekelangkong sebanyak ben atas kegiatan rabu panjenengan abdinah tak bisa balas apa kecuali bisa dua aki jazakumullah khairan katsira. Abdina hanya manusia biasa menabi pada pemangkian sekorang saya baik dari panitia, baik dari ustadz, baik dari pengurus gelak pada pemangkian sekorang saya atau jaminan sekorang saya abdina pribadinya on sepora sebenya cukup sekak ditah pemantaran abdina wa afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara yang keempat Mau'izatul Hasanah atau Tadzkiratul Hasanah akan disampaikan oleh yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Agus Karim Ahmad bin Abdul Karim dari Pacar Keling. Pada beliau dihaturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad
ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, sesangat boten kula muljaake, wabil khusus keluarga almarhum al-maghfur lahu Hadratus Syekh Kiai Al-Had Ma'ruf Abdus Salam, seteja anak kompoyah tere tanah, sesangat boten kula muljaake jugen eto aten para kiai, para habaib, tak bisa nyebut asmanetung situng, tak ngorangin rasa ta'zim abdina sareng beliau. Wabil khusus sahibud da'wah akhina fillah walillah Agus Said Ma'ruf, sesangat boten kula muljaake, moga-moga muljaake sareng Allah Subhanahu wa taala. Situng bekto pernah salah situng santreh acabis dek situng ulama, dek situng aulia, seebri nyama Al-Imam Yazid Al-Bastami. Santre kela acabis de Al-Imam Yazid Al-Bastami. Beliau neka tormatorah. Apa seeka atoraki sareng santre de Al-Imam Yazid Al-Bastami, dallani ala amalin ataqarrab bihi ilallah. Cepon santre kala Imam Yazid panjenengan teduaki amal nape sebisa menyemak abdina da Allah Subhanahu wa taala. Amal nape sebisa nyemak abdina da ngersanepun Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Yazid Al-Bastami debuaki ahbib auliya'ahu liyuhibbuka. Cepon Al-Imam Yazid, cintain orang-orang sekecintain Allah, cintain orang-orang sekecintain Allah Subhanahu wa ta'ala, cintain beli-belina Allah Subhanahu wa ta'ala. Mon kake cinta dek belina Allah, beli ria bakal cinta dek kake. Mon kake cinta dek belina Allah Subhanahu wa ta'ala,
kakek bakal cintain belina Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keuntungan kang kui baabeun cinta de belina Allah subhanahu wa ta'ala? La'allallah ayyandur ismaka fi qalbi waliyin. Mek pola nyaman de baabeun riyah secinta de belina Allah subhanahu wa ta'ala bede neng atene beli jia. Lumun ana menaba neka bede neng atene beli Allah subhanahu wa ta'ala fayaghfirullahu jami'a dzunubika, maka setuju tu sanaba abeun ria bakal esebora sareng Allah subhanahu. Tetirabuna bulebi panjenengan neng situng acara semacam dentonega sobung boleh kecuali baabeun ria cinta ongku de orang-orang secinta de Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab napa tretan? Sebab situng bekto beda seorang santre tanya de al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Tanya de Imam Ibnu Hajar al-Haytami, atanya apa manfaatnya beabeun riyah caan gele adoa aki orang-orang secinta sekecintain sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Apa gunana? Cepon al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami ada buaki waliyun min auliyaillah wasitatun bainahu wa bainallah. Arapa belina Allah ria adalah pelantara antara beabeun bi Allah. Kelenon sebu tretan. Mun ibedeuna beabeun istilahna caan gele arapa caan gele mun pandi ngaki bi ibedeuna beli-beli cuman bileun neka jauh sarah. Gina udan jauh sarah istilahna beabeun mun tak semak de belina Allah beli ria sebakal menjadi pelantara beabeun de Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bidaya bayi mon panjenengan neka tero atemo bi bupati gina udan umpama beabeun ria temo bi bupati Pak Bupati Irsyad proposal lengkap minta apa bantuan hei gina udan ria mun urusan proposal ria kadi apal roman ya mun urusan proposal seteja ambien entar de bupati entar de Gus Irsyad nyambi proposal lengkap tanda tangan setempel pendidikan kepala desa kengun ambien entar de Gus Irsyad ada saya kenal de Gus Irsyad fa insyaallah kakek ju neng emper. Fa insyaallah panjenengan ju bereneng emper pendepa ada saya melepuh. Ya panje sobung saya melepuh sampai seare semalam tak melepuh Gus Irsyad. Arapa tak melepuh Gus Irsyad? Siapa kakek? Caan Gus Irsyad megel jelenggeureun entar dena tak ada salam tak apa tak ada salam ada kalam ada apa-apa lu tapi beabeun ini ketretan kelenon sepu umpama beabeun entar de bupati terus beabeun ini proposal tak lengkap pas beda saya nyambi saya kenal Bi Gus Irsyad ya manja pas saya ngocak gelak saya nyambi gelak
Gus, neka orang tampong. Anape? Neka se ngoleaki suara na panjenengan. Neka semakin nyoon bantuan. Congok bi Gus Irsad. Gina udan. Congok sareng Gus Irsad. Ternyata proposal lah neka kelenon sebu tak lengkap. Tapi jangan gelek teretan berhubung. Ngi, arah pacaan gelek beda orang saya nyambi. Nyambi dia remah, nyambi entar de bupati. Sofa insya Allah masih proposal tapatnya bagus, tetep etrema sareng Gus Irsad. Kan datang lagi. Lo baabe neka teretan kelenon sebu. Apa teronyemak abi Allah, tero kepangki abi Allah, mon baabe neka can gelek tak pelantara bi orang-orang sesemak bi Allah angel teretan. Angel. Gina buten. Salat baabe saya itu tuaki nape? Cek salat baabe neka salat tak tahu khusyuk. Pasan aba-abaan kelanon sebu gija de ye jiyah. Tolok basah gitu kan. Tak ngenom tak deer, tapi san rasan tak remare. Rang terangan bayi beon. Gi, sakile tak ngakan tak ngenom de ieu mare. Dia mun tak tepak lako sabe. Mun tepak lasako sabe, pas mare deun to tepak musim panas, fa insyaallah ngenom gieu ning sabe kage. Gina bukan? Fa insya Allah panjenengan ngeno pasan aba-abaan apa sih anda laki? Salat aba-abaan apa sih anda laki? Cek salat aba-abaan nega teretan. Ede buaki sareng Al Imam Ghazali. Arapa salat aba-abaan neka kelonon sebu. Mon tak khusyuk neka salat tak sah. Derema dobe tak khusyuk. Dobe dah husuk mon orang neka tak oneng sapa se solat esedin neka husuk neka gina udan neka husuk gitu lah lu apa solat taba abe neka ngi kelanon sebu tetan beneking karo esedin be abeen seta oneng teretan. Apa? Bahkan jauh. Baabe neka salat kadeng oneng. Sapa sih berdebat tujuan. Jadi mau nyongok dari neka teretan gelenon sebu. Apa salat baabe neka can gelek ya tak temu karun dah. Pasen baabe tak temu karun dah. Mon semak bi oreng-oreng. Ngi saya semak da Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah sholat aba-abaan teka tak temu karun dah kengcaan gelek beda saya nyambi insya Allah ba-abaan neka bakal edetiaki orang saya selamat insya Allah ba-abaan neka bakal sepora sareng Allah subhanahu wa ta'ala gini aku tenang karena apa teretan mon congo arapa orang-orang belina Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang sesemak ada Allah subhanahu wa ta'ala neka kelenon sebu mon baabean terus terang arapa caan gele angel teretan arapa mon baabean sholat kajak sholat beli dia mon orang beli ni kata tang salat ni ka khusyuk luar biasa. Abdina teretan andi guru Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadiri. Tatan Habib Salim. Abdina beliau menangin sama beliau abdina taklim belajar sama Habib Hasan. Setelah Habib Hasan sobung umur terus abdina ngaji sareng Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadiri. Neka mana ke Habib Hasan neka teretan kelenon sebu.
beliau neka sholat. Betul neka beliau takbir sholat, tepat dalam keadaan sholat, cuman bilang cuman suyui. Mohon istilah semakin cuman PKI. Jadi Habib Hasan neka tepat sholat, anape can gelek keneng tembak aben. Jadi beliau neka tepat sholat, aben tengen keneng tembak. Benebak tembakan nih cerita. Tembak ongku. Lu neka Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyadiri nih ketretan gele non sebu. Apa? Can gele aja betal lagi sholat, tekerjet enje. Lu neka ketretan. Gih, cek karo betal lagi sholat, tekerjet enje. Ya mun kakek model kakek de ya. Cek karo tembak tretan ya. Ngoti kakek sholat, arapang kok nekuk panteng. Iya panteng bingo, tengen. Kira-kira betal lagi apa tekerjet apa derem kakek? Ya fa insyaallah betal lagi panjenengan nggih. Habib Hasan neka tembak tretan arapa abeun keneng, neka beliau tekerjet butan, tak betal lagi sholat terus sholat. Neka ya pantes tretan nggih. Habib Hasan neka karena apa? Cebon gele tretan. Mon orang neka gele non sebu terong ngerasa aki nikmat ibadah. Cebon Imam Ghazali apa can gele la tuksirul akal. Apa? Can gele aja nyak benyangakan. Mon orang kebenyangakan tretan gele non sebu la tajidu halawatal ibadah. Tak mungkin orang ria ngerasa kini mata ibadah. Ya zaman model kakek ya gilakung kan nasi jekung. Siang bakso. Gina udan. Angki rodok sore boleh. Ngakan boleh tretan. Nggih. Angki arah pacan gelek mele boleh. Mele apa pecel apa. Malam mele nasi guring. Mau neker-beker ngaken aba-aba neka saarep semalam ping pampak. Leda remah ibadah na husu. Habib Hasan neka mau deur korma lema. Mau deur korma, buka korma lema, sahur korma lema. Neka Habib Hasan ya, benih Hasan Tampung. Gila udah. Beliau neka soal apa cantik tretan korma lema, buka lema, sahur lema. Bula oneng diri tretan karena abdi nemorita. Beliau neka deur korma lema, korma neka kene seberi tretan. Benih jadi onde de ya benih. Mun kajo di onde lema ya berdogi ya. Tapi je korma seberi lema. Ya fa insyaallah nyeleket ning gigine kakek. Nggih rawuhan. Engki. Anape beliau nih kata oning deur banyak tretan. Sampai kele non sewu abdi neka tempat mondok oning deur sareng beliau 1 nampan. Beliau nih deur neguk sekone gitu. Saking berengen santri itu. Ya santri noro dia gitu tretan. Ya udah remah. Doa mun hadramut neka tretan kena non sebu. Mun hadramut tak pada di Indonesia. Mun hadramut mun khol neka kena non sebu tretan. Apa? Cukoan binasen pada benyan. Bahkan cukok neka hampir nutupin nase. Neka cukok ombi. Ada hadramut neka tretan can gelek nase terus mari dia cukok telur ada. Ada orang selamatan neka juga telur sobung haram tade. Engkau mondok belum tahun tretan tak tahu mau yonjeng selamatan beri juga telur. Karena ulama hadramut neka ada buaki sayyidul idam fid dunya wal akhirah allaham. Ratona cukup dunia akhirat daging. Jadi tak tahu mau selamatan neka kelenon sewu cukup telur ada. Ya manja. Iya, Arab cukup njur aja. Nah
nase nempuk nekai Hadramut mun tampung nase nempuk cukup secepet ya menye dadi nase nempuk cewek banyak me oneng iya tahu sarah ya berkata kakek bitang berkat pada haram ya tak guru ngina hutan berkata kakek bitang berkat pada cuman bida beda ya bodoh rajo nasi nempuk cukon sekone pada bitin kakek ngina hutan ranterangan bayi tetan nggih kita guru menehan kantor kada tak oneng pon tak temu karun apa nggih juga telur kira hutan mari dia pada cukup apa ini kada remek orang selamatan model danto ini tak tahu kok orang semakin ini keteretan selamatan tak pada bi orang bilen engkau bilen teretan Allah yarham Abah Ki Ahmad Abah ini keteretan kelenon sebu bila neka mon play mandiri onjengen pasti ben malam kok ya Allah bi Abah cewon Abah Karim mat abdi nyamper karena abdi neka beda odi beda konduk taoneng beda telema Abah taoneng masih kok anak neka teretan tak gelek aja beni anak tak ereken sekali bi bapak terang terangan bayi kok engkau paling diri kene paling tak kendain bitang bapak engkau ngi engki juk kapi melaki sepeda bem eko tak melaki bi Abah bilen sarah Ki Ahmad nika tapi Abah nika kalau non sebu teretan mula onceng neka tiap malam kok ya Allah neka esene berkat neka teretan kalau non sebu cetek kembi buan malam cetek ke lemon orang bilang kan ada orang jualan cetak kembi ya ada cetak kembi mau tak beli embi kan deh ya iya mau setia tak melimbi oleh cetak ketok cetak paprapatan beda gitu enggak mau bilang bunten ternyata apa cetak kembi mungkin orang bilang ini kamu kadung selamatan ini ternyata masya Allah dek tadeun orang semakin kan bunten tenan ya selamatan nika masya Allah cak bule sering yang jeng orang nika tenan kelenon sebu nggih sekut abdi yang jeng orang nika arapa cak kele kapi ocak arapa mon kiai tobuk ngakan jukon bi mon kiai tobuk ngakan jukon arapa tak usah lah kiai kok cokop raporap situng sing ngocak dia situng boleh kiai tak lebur sambelan sampai kelonon sebu teretangi kopi sing ngocak dia akhirnya kiai tak tahu beduk cetek kembi sekali nyanyek beduk raporap ya menje nyanyek beduk raporap ya ada iya lah teretangi orang semakin nega apa can gela ya dia bentuk mon makanya mau selamatan orang sepo nega teretan kalau non saya puja perhitungan nggih ada perhitungan apa tak kira tak beli rezeki panjenengan sampai Allah Subhanahu wa taala matur dari Nabi Musa alaihi salam apa matur Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Musa hei Musa engkau ngocak de kakek manbar engkau ngocak de kakek arapa birwali deka Musa kakek ria ngabekte de orang tua kakek mon kakek ngabekte de orang tua kakek Musa cepon Allah Subhanahu wa taala kuntulahu waliyan fid dunya wal akhirah engkau saya bakal ngurus dunia akhirat orang sebagus orang tua tapi jangan gelek teretan ya arapa bagusin de orang tua dia seber ya gina hutan
mekusin da orang tua saya gi engkau tak atretan cetap terang lagi tretan beda cuman bilan lirojulin salah satu aulad beda cuman bilan ini tretan beda orang soleh beda orang laki andi anak telok marodon syadidan ria anak telok ria tretan orang laki gelek senti anak telok ria gelek non sebu sakit sarah sakit sarah saya telok ria ngocak anak gelek dari meria bapak ria bapak sakit sarah berdening atas lencak akemian aktayan berdening atas lencak tak guli sekali pun anak telok ngocak saya raja ngocak kakili sing rumah bapak tayan ya salin ngocak enjuk kang ya kakek setua ya wo jadi ya kakek be sing ngode kakek sing ngode tak pati punya anak nanti ya kan banyak orang model dan tenan ki engki apa orang sakit sarah neka anak rebuan tak ngeromat orang tua mon bapak ki kuwata banyak sabenah oleh landasan ya hari rebuan ngabi saya sama abi orang tua tapi mon orang tua atayan akemian bedening atas lencak siapa sing ngeromat teman pak dia orang telok anak telok ini ada seboron kakek boy enjuk kakek boy tak temu karun nabon akhirnya tretan gelenon sebu pas raja ngocak witi lah arap awis bapak dina kok sing ngeromat lah bapak dia saya sakit atayan ning atas lecak kok sing ngeromat anak lain ngocak gilu mon kakek romat ria takok ruwet dek remah saben bapak waris bapak ki odi anak nuntut waris na orang kau terus tanya orang tampung beda model diri banyak alhamdulillah tak ranggoran bapak durung mati anak menuntut sabe kudu waris gila bukan bapak dorong sete sakit sarah anak menuntut sopaje dunya waris akhirnya teretan kelenon saya wis can saya caca saya raja ria saya soleh dia tahu sahabat turut biji ya tina lah tahu sahabat turut apa tina bapak engkau saya ngeromat engkau tak rebuan sabe kalah kakek fattafaku setuju ternyata setuju apa tak setuju kau terus tanya ada kakek setia bapak beda saya ngeromat bapak saya kemian atayan ning atas lencak gina hutan arapa mare deto caca ngocak bapak romat engkau sabe kalah kakek engkau terus tanya ada embien setuju apa tak setuju apa tak setuju setuju sabar ya mon jual lekena 6 miliar ayo mele sabe apa mele bapak si atayen ning atas lencang ieu kaki mele sabe berarti pinter kagaknya ya tahu mon urusan besar aja cerdas kagak lah kari ngina udan sabe bi orang tua si atayen ning atas lencang akeme ning atas lencang bi sabe mele di mang mele sabe makanya orang neka tretan anak telok setuju king bon belik sedia bapak si atayan ning atas lecak kakek sing romat sabe kalangkok setuju setuju nje waduh jangan setuju akan tau kakek
orang tua atayan atas lencak tak kena guli dia tok sampai kaki tak kena ngelako sorong ngoromat orang tua nedok ayo gelem apa nje kaki sabar kalak teri tenang kaki gelem apa nje ya tak gelem mon sabar sih begitu kaki orang tua si atayan yang atas lencak kalak teri tenang kaki setuju ya mana setuju mon balik tak setuju lebih lenja ya mulai bilen kita bukan akhirnya ternyata nempot eromat cacak gila ngalah fakhoda mau sinin hatta mata elatinin ternyata bertahun-tahun sampai set orang tua gila lako tompes ya lako tompes tak tompes ada remah ada pasar tak tahu buka pelanggan kali kapi merga ngeromat orang tua akhirnya teretan galenon sebu eromat sampai sete teretan tompes kelakuan tada pesetan bine mulai nyocot ya bener bine mulai nyocot bine nasapa selake tak tahu nyare bese arah paling kerto ju de laut to bine nasapa sih tak ngomel mau tempat dia bine nasera sih tak ngomel mau tempat dia kapi ngomel gini udan lakar teretan gelenon sebu orang bine neka ciptaki bi Allah bagian nyocot lakar ya manja orang bine ciptaki bi Allah bagian ngomel cebon pancenan me oneng bian engkau tahu macam situng kitab teretan keterangan Allah subhanahu wa ta'ala nyiptaki orang bine ria beri bagian nyocot karena ada hikmah di balik nyocot orang bine. Apa hikmahnya situng? Li solahi umuril aulad bikasrati kalami zaujati. Bagus anak tentang urusan pendidikan, tentang urusan agama, mereka merga nyocot orang bine. Ayo engkau terus tanya deh kakek. Anak nempian durung mandi bejena sekolah SD otabe bejena ngaji otabe bejena sekolah madrasah dorong mandi dorong sholat siapa sih nyocot orang bine mun kakek atau ngereken ya haram iya paling kakek pinter numpak tuh tak kira kakek nyocot anak mandi jong tuli jong sekolah jong paling embun jong mandi jong sholat jong sekolah jong jadi telat kakek pepek itu kisah orang bine bagus anak nempian merga nyocot bine dari ini ketretan arah pacaan gelek sokor kang kui baabeun ria can gelek andi bine nyocot merga bagus anak kakek tergantung nyocot bine kakek mun bine kakek tak nyocot anak kakek tak bagus jadi penting nyocot je tretan penting gina udan ketikal pon sok koreng di bine nyocot je ya mun bisa obu terus ya mun bisa obu terus mun bisa sampai tasakureun nggih arah tasakureun merga andi bine nyocot neka hikmah situng saya nomor 2 tretan orang neka gelenon sebu arapa orang andi dosa neka gelonon sebu dosa tak sepora bi Allah salat pasah ngaji zikir tak sepora bi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bihumumi amri ahli kecuali merga sompek ngurusin keluarga rembian dia bisa elang dosa ayo gua terus tanya demben semakin bini kakek mau nyocot sompek apa jaga kakek hei bini kakek mau nyocot sompek apa tak sompek joko jatah sompek jengkok mon bine nyocot yang ngaledek pondung kok
Ya, mun kakek tak kira kali dia bontuk. Paling ju toju ning gerdu kakek. Iya menja. Iya, terang-terangan bae ceretan. Nggih, kadang dosane ka bedes setusa tae sepora merga salat, tae sepora merga pasah, king sepora merga sompek ngadepin keluargana. Nek ketap ceretan. Jadi mau nyongok nek ceretan mun bine nek kakek ngomel peterus, pengomel terus. Sop aja apa dosane kakek elang. Mun kira orang pinter ngomel cecetin gedeng. Mek tambah nyocot deh. Mek tambah nyok. Elang dosane kakek elang. Ya, elang bibarokah di nyocoti. Gina utan barokah nyocot orang bine. Lo dari neka tretan kalau non saya bugi. Baba neka kau tu banyak syukur. Saya nomor telur dah bunuh ulama tretan. Orang laki neka yang kak derajat di Allah Subhanahu Wa Taala merga nyocot tak merga gereng orang bine. Al Habib Abdullah Husain bin Thahir menerangkan dalam satu kitab, kaifa yud'a ar-rajul darajatahu fil jannah man lam yasbir ala ada zaujat. Tade ceretan orang laki neka tretan ku aku beneneng sorga yang kak derajat mon orang laki tak sabar ngadepin kerenge nyocot saya bine. Jadi mau nyongok dari naik ke teretannya cek kebeter bine kakek nyocot di derajat ku aku ya andi dre ceretan apa jenengan Ki Abdul Hamid engkau dia teretan ceretan apa jenengan engkau dia teretan oleh kompoi Ki Hamid kompoi penaken Ki Hamid tang metua nih kah neka keleno sebu teretan arapa penaken Ki Hamid tang metua ngolongko rim inggih kini nak nunggu toju jaleman to teretan ya can metua rim Mbah Hamid iku tahu ngomong nang aku nggih bejo napa Mbah Hamid Ki Hamid bin Abdullah bin Umar bejo napa Bu Ki Hamid iku tahu ngomong ngene aku ngene iki diangkat derajat bi Allah dikei kelebihan bi Allah iki mergo ngadepi bebekmu sabar aku ngadepi bebekmu Ki Hamid nika tretan taoneng tak kendein bi rajin petong tahun berapa petong tahun tak kendein bi binina kok terus tanya ada kakek betah kakek petong tahun tak reken bibi ini betah manja ya mau nengkok entar ada rempeng teretan nyari bine boleh ngina udan petong tahun tak reken bine Ki Hamid sabar ngadepin teretan Masya Allah mon kakek terus dibeli ya arah bacaan gelak kau tu andi bine saya nyocot cepon panceran bine bule tak nyocot gus de remah mon terus nyocot tak bulan kita rondi derajat gempang arah apa tak gelak bine boleh fa insyaallah nyocot ketekan dia beneking karo nyocot tok dibiri itu di cucu tabun kakek tak keprok jadi kakek untung ngina udan dari neka tretan arah apa tak gelak untung baban neka gi makanya tretan mon andi bine baban kau tu sabar ngadepin bine gitu tretan mon sekonek sebisa kator gi muka-muka baban sedaja serabu muka-muka edati aki santrena almarhum al-maghfur lahu Ki Ma'ruf amin muka-muka baban ku aku yusaru ma'amanahab pemolong bi Allah Subhanahu Wa Taala sareng orang-orang saya kecintain lebih-lebih pemolong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka-muka anak-anak Ki Ma'ruf nika bisa nerosaki berjun almarhum al-maghfur lahu muka-muka anak beri kerukunan sareng Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga pondok madrasah saetina beri makmur ila yaumil kiamah amin amin ya rabbal alamin nika sekonek sebis kiator madabi orang khilafan abtina mata semua orang sebanyak wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur selangkung. Untuk acara berikutnya adalah pembacaan surat Yasin akan dipimpin yang mulia Mas Hasin
Abdul Hamid Abdullah, kepada beliau dihaturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Hasin Abdul Hamid. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوكلون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم المسلخ وآية
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عند كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث وربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. Matur sekelangkong, maka acara yang paling akhir tahlil sekaligus doa yaturaki kepada yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muntasar Hasim dari Stogiri, kepada beliau diaturkan untuk dan kaula selaku taksimul awqat menabi berkesalahan kelopotan tak langkong no nibum kopora wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله يا 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 الله الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. نغينا قراءة الفاتحة وآية الكرسي وثلاثا من قل والله أحد المعوذتين أجركم الله. إلى من كانت القراءة والتهليل بالسبب عبدك الفقير لعفو وكرمك المرحوم كمعروف بن عبد السلام ووصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الأنبياء المرسلين حمد ما في نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد بعد رضا لك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل على سيدنا محمد في الملائكة المقربين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم تقبل وأوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم ما أللنا من قول لا إله إلا الله ما صلينا على حبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما سبحنا الله بحمد وما قلنا من قولنا الله الله هدية منا واصلة وبركة منك شاملة ورحمة منك نازلة نقدم ثوابها وندي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم ربنا اللهم تقبل ذلك واهدي ثواب ذلك لحضرة رسول الله إخواني وآبائه ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومن السبب إلينا وخصوصا إلى حضرة من اجتمعنا هاهنا بسببه وقرأنا القرآن من أجله وسببه وتلونا آيات القرآن من أجل وسببه عبدك الفقير إلى عفوك وكرمك المرحوم كي معروف بن عبد السلام وأصوله وفروعه. اللهم اجعل ذلك فداء له من النار فكاكا له من النار سترا له من النار وبراءة له من النار وحجابا له من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك يا الله أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.